nilihin pen kato koi mate isi Mirta Kemido. Mirta Kemi ke lapuson henlo El Fresco The Talent Show Season 2. Nan prawjin kam klang dapu. Asin nang litumta labang solong cepati dun jining hang ulute bang ikha lapet nang cepati dun. For more information, you can contact at the number given on screen, or you can also visit KARBI News office at office hours. Di Food Joycing Doloi Auditorium Hall along Dance KARBI along Dance Season 3 Angzung Kiti. Guwahati Kalakshetra Madam Mephi Katalon Ponchi along KARBI along Autonomous Council CM ta Chitong Dunji. KARBI along Autonomous Council along Chokomaratum Kart ke Pathubensi Apor Arni ke Padam. KARBI Prime Time along pen kado ko way phanta kardom pajoriklo nonarji ponik tha beer tang ton pen Ru Samson engti talent han penchipatir pi ponsi Di Food Joycing Doloi Auditorium Hall along Arkoi ni phain korener cap pen Dance KARBI along Dance Season 3 Grand Finale ki paman pon along KARBI along Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang arideng pen kangpu pona beer ta cardin salong beer ta nangle Dance KARBI along Dance Season 3 ke paman pon along aluhi sarpo man pen KARBI along Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang alang lichor kacheteron pi KARBI along Autonomous Council Chairman Horan Singh Be EM Pradip Rongpi Drango Express Editor Lipson Rongpi Katharson ing tipen chenglok penaan ke theke dingatum chetong dun si RDP dun rinti Penaan Arni pen KARBI along Autonomous Council asai khatum kart ke pathu pen Arni ke padam bom abirta arjulong bomlo lason sipini arkoi ni phangkora sir cap Arni card news la pen kapre ka pherang khatum KARBI along Autonomous Council ke dam hot kart ke pathu asai ke thekdam thulong apotha card news asai hempi along birta nangle KARBI along Autonomous Council Deputy Chairman Rajesh Inghia Phan Council along Chokomaratum kart ke pathu alam pherang khatum pen pachini damlo lapen la so puthak sitame pherang khatum pen lamthe karjupona hot Deputy Chairman pen ke jaipon ke nonamat KARBI along Autonomous Council Chairman pen labang solam aputhak chingbai ponsi action ke Inghia Phan sideng ponpo lapen la so sai mate ladak kart ke pathu ke chokti thektik lo KARBI along Autonomous Council la ke ingthira din lasila so kart ke pathu tum anaphat action NG kuzi pherang khathing nu ningje Saya hopper non footage nali tu nampak lang so footage aputha ke thek long pen stamelo dari litum council bangke kangthir jiradim ala sila son ke dopo nilihin pen stamela bangke so dak pen litum non council chairman ke hai pen stamelo la so lama putha chingwai po ke alang litum pan stamelo so post notice stamelo office aniom ateng pen stamelo kupima ke claim po ningla bangke litum Chairman pen tong sekot ni litum chengwai po kupia step si enjima la bangke ni litum jungjung kos nili pen amasita melo RDP dun po je la son activities pavedeji apansita melo nili stame full support dun po chairman along la pen la son pavedeji pan litum katu goye phanta warning sita melo mo theklong le pavedeji pan sita melo ni litum last por ke sodak pen sita melo litum action ke en ponji pan litum bori pon Guwahati Rongsipi Kalakshetra along Arkoi ni Phaithom Kebra Isiarni International Madam Mephi Katalon Ponjia Phan Manpeng Alhuya Manpen KARBI along Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang Kachitong Dunjia Berta Kaduslang Berta Nangle International Madam Mephi Kebang Arkoi ni Phaithom Kebra Isiarni KARBI along Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang Manpeng Alhuya Manpen Kachitong Dunjia Phan ke phapon pado labang so rongjia homakhai tum karlitang pisar pusaratum phan khai phan ki claim kedam te kanga pothakasi aning kanwang sitamik ketalon pon pado Nanalam sopor pandina parman biar tamong temanik sina. Have one bite of sweetness in your little and great celebration and occasion. Taste it today at Ashoka Sweets,
The Soy Building, MG Road, Difu Market. और अभी एक और भूकंप 7.4 की तीव्रता का Wait lagi. Ahiring tangrak anlo. Ong dunga tuma pran kedam ta du uta haipo. Nonjong itong geham bitch kimji phansi ji tham bomlo. Nongi pray to duklo. Nilita hemgimi kim bomlo. Sita lahayala men asapta nili mathate. Athema nili hemalon extra kipidundo. Athe nili hemgi kimalonge tata discount SD bar pensi kimpondo. Tata Discount SD Extra Safe Bar lagi texture a technical atum pensi Mesena Factory along Selam Pon lo. Lasi Tata Discount SD Bar ke kaita extra safe lo. Ganj. Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang soda hormu ason Selam Pontang lo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesire alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang tharwe alang Teso alang, kecho ajam tu, tharmit aduk, telua kreng, chitro dola, ukthor pen chenglok ong dung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dinamo hipothal bir talong bang thulo maibong alam kya pathak arkoi ni phain koraner cap arni kangza por 5 foraj team apor malompen dimasa students association atupen kachipatir pipon along KSA inglong pho KYO NGO NDNH hamphanga sawin korapli KSA lamding road HSDC RYA lapen aisa tum churap chitodun Kedam tangarni dima so maibong along nagalim aputa kachesong bomahut Assam Police atum helike apen apran kenam atum apan ahokpet kangsai long nang jipura Assam gofapan asyang tong kachepado asai kedeng pado DSE KARBI long District Committee akongchun bang Satya Brad Kembrai ahin pen pherangke tum karju ahut lam theke jaipon ke methanga long ri kachirai kom jipura nagalim aputa kachesong bomahut hele amuke apke chokchedetlo la solar lathi charge rubber bullet tear gas heavy pensi siding nangchia podlo pusi pherangkeng no lamthe jai etu manav adhikar ain ulonghon kori kini jenaka dhonor amar dimasa nirdukhi hete hanti priyo ami hindustanor eta hindu baki manu ami yat kunu mane communalor kotha koa nai ba religionor kotha koa nai hindustanor ami dimasa hokol hodai hindu buli nijoke bhabu greater sense of ami bharatiyo kintu okhomot thaki okhomot hanti priyo babi bohaba kori asilu kintu kedin man agor nagali misuloi amar কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যেনেকা ধৰণৰ বস্তুটো উলাই নিদিলে কথাৰ ওপৰত মানুহৰ এটা সিহঁতৰ গাঁৱৰ ভিতৰত থকা মানুহসকল সিহঁতৰ শিক্ষিত নহয় হয় কিছুমান চৰকাৰী কেৱল ক্ষতি কৰা এইটো অলপ দেখা পাইছে এইটো হোৱা নালাগিছিলে কিন্তু হ'লেও যে তাৰ অৰ্থ যে গুলি চালনাৰ নিৰ্দেশ দিব এইটো মই ইমান আমি কেতিয়াও তাক মানি ল'ব নোৱাৰো আৰু তাৰ পিছত আগতে আপোনালোকে জানে লাঠি চালনা কৰিব লাগে তাৰ পিছত টিয়াৰ গেছ আছে বুলেট এই প্লাষ্টিক বুলেট ইউজ কৰিব পাৰে এনেকা অৱস্থা হোৱা নাছিল নেকি যেনে গুলি চালনা কৰিব দিলে নহয় এনেকা ধৰণৰ কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে এই বস্তু অকল ডিমাচাৰ লগতেই নহয় আমি আমাৰ ভাৰতত সকলোৱে এইবোৰ মাতিব লাগে যি জনজাতি হওক আমি আহ্বান জনাইছোঁ তেখেতসকলে ইয়াৰ ওপৰত দোষীক ভালকৈ নিৰাপত্তা মানে সাব্যস্ত কৰি মানে সিহঁতক চিনাক্ত কৰি মানে কিবা শাস্তি দি প্ৰদান কৰিবলৈ বাবে আমি চৰকাৰৰ পৰা আহ্বান জনাইছোঁ Krishak Sangram Samiti pen KARBI along hojaya hoy Devasthan along arkoi goraner cap ani maibong alama pothak isi ke kham khya muki padopona birta kanyu sapherge harokhat pen Gautam Chanda birta nangpali Kido bare mamuni raphan apran karmon ingtonangji RSS go back pu sumiti atum taram la pen Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal amipita me kaisi maibong along munit banghini apan kedam nangalam kham khepado sumiti abang pu abang along avido tike Assam longle naga phan pitek thi pusonta songja tum pacheta dimasa along alam tarlip pamisi kisungge poi hema sorapan dihin kerapta pajurnangji pusonta sumiti pen sorkar aphan kehang pado চাওক প্ৰথম কথাটো হৈছে যে মাইবঙত যি নিৰীহ জনতাৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰিছে তাৰ মূল অভিযুক্ত হৈছে আৰএছএছৰ যি নেতা কেইজন আহি মাইবঙত এই বৃহৎ নাগালিমৰ এই ষড়যন্ত্ৰ ৰচিছেহি তেওঁলোকক অনতিপলমে আৰএছএছৰ নেতাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে আৰু বৃহৎ নাগালিমৰ যি এই ব্লুডবিন ৰচি আছে বিজেপি চৰকাৰখনে এই ব্লুডবিন বন্ধ কৰিব লাগে আৰু আমাৰ স্পষ্ট কথা যে
কোনো কাৰণতে অসমৰ মাটি 1 ইঞ্চিও বৃহৎ নাগালিমক গতাই দিয়া নহ'ব দৰকাৰ পৰিলে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি শেষজন সদস্য পৰ্যন্ত আমি তেজ দিম কিন্তু অসমৰ মাটি 1 ইঞ্চিও কোনো কাৰণতে এৰি নিদু আৰু দ্বিতীয় কথাটো হৈছে যে মাইবঙত যি দুজন ব্যক্তিক যি সাধাৰণ দুজন আমাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহক হত্যা কৰা হৈছে বিজেপি চৰকাৰৰ নেতৃত্বত অসম পুলিচে যি হত্যা কৰিলে এই দুজনৰ উচিত তদন্ত হ'ব লাগে আৰু তেওঁলোকক 5 লাখকৈ বা 50 লাখকৈ টকা ক্ষতিপূৰণ দিব লাগে Birta Manggila Pansi Kangton Poniglo, Live of the News Channel, Domit Thangmik Kurwang 2.